la même taille comme Hassan. Voilà, permettez-moi de dire un tout petit mot en français et la traduction en arabe. Vous voulez l'arabe avant? Oui. Voilà. في مصر حدثت الثورة وكانت مشهدا فريدا في تاريخها، صورة صادقة للحضارة المصرية حيث لا عنف ولا سفك دماء ولا تخريب. فمن طبيعة الإنسان المصري أنه لا يعرف الحروب الأهلية أو النزاع المذهبي والطائفي كما عرفته الأمم الأخرى. فمن أيام ثورة كهنة آمون الذين استرجعوا نفوذهم وعبادة آمون بعد موت أخناتون، وحتى بعد ما دخل العرب في عام 20 هجرية إلى مصر ووجدوا شعبا مسالما يكره الحروب ويمقت سفك الدماء، حتى مجيء الخليفة المأمون الذي دمر البلاد وسحق الثورة وهدم أغلب الكنائس. ولم تمت مصر ولم ينتهي تاريخ الأقباط ولم تمحى الكنيسة القبطية. وبعد ثورة 25 يناير التي قام بها شباب مصر، شباب الحضارة الحديثة، بدت نسائم الحرية تغمر آفاق مصر، وخرجت التيارات الدينية المتطرفة من جحورها تكشف عن مقاصدها، وبدأ التطرف يعلن عن وجوده، وأصبح الأقباط في الدوامة. كنائسهم تحرق، أبناؤهم يقتلون، فتياتهم تخطف، وكسر الدعاة الجهل ينادون بالحرب ضد الأقباط، دعاة يريدون العودة إلى عهود التعصب والجهل. وظهر لصوص يريدون خطف مصر والانحراف بها إلى التعصب وإلى عهود التخلف. فلم تصمت مصر، قام أبناؤها من مسلمين وأقباط للدفاع عن حقوقهم وحريتهم وأمنهم. ووقف التيار الحر ضد تيارات التعصب والسيطرة على المستقبل بشراء مصر بأموال دول الخليج. فهل ينتصر الظلام على النور؟ هل تنتصر الكراهية على الحب؟ ومتى نجحت دولة دينية ومتطرفة؟ فلا خوف على الأقباط وعلى الكنيسة القبطية، لا خوف على مستقبل مصر. سيفشل التطرف وسيسقط الظلم والتعصب، فالمستقبل في مصر للرقي والحضارة، ومستقبل الأقباط هو مستقبل إخوتهم المسلمين الشرفاء. وكما قال البطريرك إبراهيم في يوم تجليسه: المصري ينحني أحيانا ولكنه لا ينكسر. ونقول كما قال قداسة البابا تودروس الثاني بعد الأحداث الدامية التي هزت مصر: لقد كررت السلطات نغمة المؤامرة المعتادة والوحدة الوطنية وقدسية أماكن العبادة، والقسط الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق أهل الحكم، وعدالة السماء ستقول كلمتها في الوقت المناسب.
أمام الأحداث والعنف الذي أدى إلى موت 4 من الأقباط والخامس أخ مسلم، نريد أن نقول إلى حكومة مصر وإلى سيادة الرئيس مرسي: نريد أفعال وليس فقط أقوال. Chers amis, la révolution égyptienne fut à l'image du peuple égyptien, un peuple patient et pacifique. Il n'y eut ni violence, ni effusion de sang, ni destruction, contrairement à d'autres nations. Par nature, l'Égyptien refuse la guerre civile, le conflit sectaire et doctrinaux. Cette façon d'être s'est manifestée jadis lorsque le prêtre d'Amon a fomenté une révolution contre Akhenaton pour instaurer l'adoration d'Amon. Lorsque l'an 20 de l'Hégire, les Arabes ont envahi le pays. Ils ont eu la surprise de découvrir un peuple pacifique qui haït la guerre et l'effusion de sang. Même les exactions commises par le calife El-Ma'moun, qui a mis le pays à feu et à sang, écrasé la rébellion, détruit des églises, n'a pas pu tuer l'Égypte. L'histoire de Copte n'était pas arrêtée, l'église copte n'était pas effacée, car l'Égyptien peut parfois plier, mais il ne rompt jamais. Après la révolution du 25 janvier initiée par les jeunes de l'Égypte moderne, il a semblé que la prise de la liberté s'est levée sur la terre d'Égypte. Parallèlement à cela, les fondamentalistes sont sortis de leur tanière. Leurs objectifs étaient clairs. Ils voulaient en finir avec les Coptes. Leurs églises furent brûlées, leurs enfants tués, leurs filles kidnappées. Beaucoup de prédicateurs voulaient revenir vers l'obscurantisme et l'ignorance. Les valeurs dépasser l'Égypte, mais celle-ci n'est pas restée silencieuse. Ces enfants chrétiens et musulmans ont défendu côte à côte leurs droits, leur liberté et leur sécurité. Le courant libéral s'est opposé aux courants extrémistes et à ceux qui prétendaient hypothéquer son avenir en la vendant aux pays du Golfe. L'obscurité, chers amis, va-t-elle triompher de la lumière? La haine va-t-elle triompher de l'amour? Quel état religieux et extrémiste a-t-il réussi? N'ayez pas peur pour les Coptes, n'ayez pas peur pour l'Église copte, n'ayez pas peur de l'avenir d'Égypte. L'extrémiste est condamné à plus ou moins brève échéance. L'injustice et l'arbitraire vont tomber. L'avenir de l'Égypte est dans la modernité et la civilisation. Et l'avenir se parera de même couleur pour les Coptes et les musulmans. Devant la violence qui est devenue sectaire et qui a fait 5 morts, 4 Coptes et 1 musulman, le pape Tawadros II, il a dit: les autorités ont répété le refrain habituel, complot, unité nationale et sacralité des lieux de prière. Mais ces derniers mois, il est apparu évident à plusieurs reprises que si la responsabilité la plus grande retombe sur ceux qui sont au gouvernement et qui commandent les forces de l'ordre. Avec le pape Tawadros II, nous disons: la justice céleste s'exprimera au moment opportun. Nous voulons de faits et pas seulement des paroles, nous dit le Saint-Sainteté, le pape Tawadros, et merci beaucoup.